Invitasaygi kunan kicharinaygipa Diospa qelqasqanta kay libro de Isaías capítulo 41 versículo 13pi niwanchik. Noqa kani Dios tataygi, hap'isaygi makiygimanta nispa, ama manchikuychu noqa yanapasaygi. Lucy episarga ujonqoyta yuyayninpi, anorexia nisqata, kayonqoyniyuq qhawakungu espejopi wirata hina, chayraygu mana mijunguchu, mijuspapis payguna wich'umungu. Lucy unay tiempota onqorqa kaywan, dia qonqorikorqa Diosninchejman pay yanapananpaq, chaymanta pay ñawpajman lluqsirqa, noqanchispis kunan phaskarananchejpaq yuyayninchejmanta tukuy onqoykunata Diospaq yanapayninta necesitanchik. Chaypaq noqanchik kunan qonqorikuna mañarikuspa Diosninchejmanta. Bendiciones.